Nagradna igra pod nazivom Točite na Energopetrolu i INI i osvojite Mini, koja je trajala od augusta do oktobra tekuće godine, okončana je nedavno svečanim izvlačenjem dobitnika. Brojne poznate ličnosti i predstavnici medija koji su se okupili na Energopetrolovoj benzinskoj pumpi na Čengić Vili u Sarajevu uživali su i zabavili se izvlačeći dobitnike nagrada. Drago nam je da ćemo nekog danas i usrećiti sa prvom nagradom Mini Morrison, koje je ove prekrasne boje narandžaste, koje na neki način i obilježava ovo naše gorivo i u našu Euroclass kampanju. Možete li mi reći svoje ime? Senad Greda. Gospodine Senade, čestitamo, osvojili ste glavnu nagradu novo Mini One vozilo. Najpopularnije benzinske stanice u Federaciji Bosne i Hercegovine zabilježile su veliki interes za nagradnu igru, a najviše sreće je imao Senad Greda iz Sarajeva, kojem su uručeni ključevi prekrasnog minivan vozila. Nevjerovatno, mislim, ne možeš vjerovati od toliko ljudi koji su učestvovali da si ti baš taj koji je dobio tu glavnu nagradu. Nadamo se da će biti zadovoljan sa vozilom i sa našim gorivom u budućnosti. Naši kupci se odazvali u velikom broju i mi smo kao kompanija zadovoljni sa odzivom i sa prodajom Euroclass goriva kao vrhunskog premium goriva koji važi kao gorivo broj 1 na tržištu Bosne i Hercegovine. Osim automobila, Energopetrol i Holdina su svoje vjerne kupce obradovali sa još 200 utješnih nagrada. U protekle 2 godine, Euroclass premium gorivo koje možete pronaći samo na benzinskim stanicama Energopetrola i INE postiglo je izvanredne rezultate i odličan prijem kod kupaca, a bolje performanse, manja potrošnja, pročišćavanje i održavanje motora samo su neke od prednosti ovog goriva.